Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyang geluk Pak. Lecak senyampit salam. Itu agina sarang dan kula. Senyampit salam senyareng. Sekeduan otang alekas lonas. Sekeduan hajat lekas tekah. Sekeduan aresan lekas ekening. Sekeduan potra na solihin solihat. Sekita keduan potra moga-moga lekasa parengana keduan potra. Seampon keduan raji moga-moga rajina solihah. Sekita keduan raji moga lekasa araji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Wa bidzikrihi wa dzikri nabiyhi wa dzikris salihin tanzilul khairati wal barakat. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat imamis sadat imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Janabal afadil, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, nakhusu bidzikri wa ta'zim wal hurmah, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Aziz, ajunan semulja Kiai Syakur, beliau Kak Dinto Kepala Desa Jedung, juga tak lupa Sabtina Muljaki Kiai Syamsul Arifin, Kiai Matnawi, Kiai Nasir, juga ajunan semulja Lora Khairil Fatah, sarang sateja para kiai, para ustad, para lora selain Sabtina tak bisa nyebut asma agung ngatung persitung, tak ngurangi rasa hormat. Matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Sahibid dakwah, sahibis surur, keluarga besar Bapak Muhrawi, Sekak Dima malam mangken marabu ajunan sateja ke tempat Kak Dinto keangkui ihtifal tasyakuran atas lahir epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arpen siraja mantermuka keluarga besar Bapak Muhrawi, juga ajunan sehadir malam Kak Dinto kenginga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saing ke ajunan khusus epon keluarga Bapak Muhrawi eka sarang Nabi Muhammad nucuda swargana Allah, amin ya rabbal alamin. Juga Sabtina Muljaki Bapak Kepala Desa Benuaju Berek, sarang sateja perangkat epon sehadir mentermuka tetia pemimpin seatil seapekta Tisa Benua Jubara nucu dari ridana Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sateja kru sound system Gen Z sareng dekorasi juga Nengku TV syuting, juga kru ta'aruf atau bahasa Madurana tatarob, manabi bahasa Arab ta'aruf. Mantermuka sateja jerih payah, sateja tenaga sepa keluar
tetia pukteh amirami ikhtifal dak lahir epon Nabi Muhammad sehingga iako teti umat Nabi Muhammad epa salamat nengitunya sampai deka akhirat, amin ya rabbal alamin. Ajunan para undangan, para rabu sabtina muljaaki mantermuka muljaakina sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kalarsan malam mangken acara Kak Dinto kemas sarang keluarga besar Bapak Muhrawi Kalaban Walimatul Khitan. Sekak dimma khitan Kak Dinto aropa aki situng syariat, situng lalampan dari agamana bengasepona dan kulaban ajunan engki Kak Dinto agamana Nabi Ibrahim. Karena khitan Kak Dinto atau asonnat pertama kali Kak Dinto elakoni sareng Nabi Ibrahim. Anjuran Kak angkui asonnat Kak Dinto mulai ditegakkan, mulai epakon sareng Allah ketika Allah ngutus Nabi Ibrahim. Kemudian Kak Dinto teti syariat dek bingkeng sateje Nabi, sateje umat Nabi lestarena Nabi Ibrahim Kak Dinto asonnat sateje. Maka termasuk Nabi naten kulaban ajunan sateje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semalam mangken Kak Dinto isyukuri lahir epon, isyukuri syafaat epon nengi dunya, ya Rab syafaat epon nengi akhirat. Nabi Muhammad Kak Dinto para rabu asonnat juga. Dalam situng riwayat sesohi senyonat Nabi Muhammad Kak Dinto langsung Allah subhanahu wa ta'ala dari swarga. Ketika lahir maka Nabi Muhammad langsung asonnat. Manabi bahasa nadiba Kak Dinto makhtunan biyadil inayah. Nabi Muhammad Kak Dinto lahir langsung asonnat. Kak Dinto iantara karomah mukjizat Nabi Muhammad lahir langsung asonnat. Manabi reng benwaju temor se asonnat se sepo-sepo takra umur 14 tahun lambe. Akhirnya senyonat Kak Dinto ngangkui letting panyambeli nasape karena kolek na tebel sila. Kan kiba. Dalam situng kila, dalam situng hadis itu buah kijukan bahwa Nabi Muhammad Kak Dinto yakhtanna lahu jadduh. Nyonnat akhitan dek ka Nabi Muhammad Kak Dinto embana. Artena Nabi Muhammad lahir sami sareng ten kulaban ajunan bedekul fanah ta asonnat kemudian isonnat sareng embana enggi Kak Dinto Sayyidina Abdul Muttalib. Kak Dinto juga teti situng kehebatan. Khilaf Kak Dinto teti kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manabi lakar leres Nabi Muhammad langsung esonnat sareng Allah ketika lahir langsung asonnat. Maka Kak Dinto membuktikan bahwa Nabi Muhammad Kak Dinto andi karomah siraja, andi khawarikul adah, andi perbedaan selain antara Nabi Muhammad sareng umat-umat selain, antara Nabi Muhammad sareng manusia selain, karena Nabi Muhammad pilihan. Manabi Nabi Muhammad ternyata Kak Dinto senyonat seakhitan Kak Dinto embana. Kak Dinto membuktikan situng keluar biasaan kehebatan dari Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad lakar manusia ungku sesami sareng ten kulaban ajunan ngalakoni syariat ke Allah. Padahal seorang nabi pilihan Kak Dinto ki ngalakoni parenta asonnat. Maka ten kulaban ajunan sebagai umat kudu asonnat Pak. Caretana nih. Kak Dinto kan bebe sonnatan. Sonnat duaan Kak Dinto lagi. Isonnat du kali nama duaan.
Ananda Muhammad Roifil Hikam sareng Muhammad Rofal Ikhtizan. Apa napa mae salameti? Khitan gak dinto mae salameti pun apa? Sopaje sanceta kak dinto kan sanceta pak. Tak yang kuiben saromben. Juga nan iklan bahwa Roifil lupai pun. Hikam sarang ikhtizan kadinto lalaki ongku. Maka mabada iklanan pengumuman tang anak asonat sengko ngalakoni syariat Nabi Muhammad. Nan deeki bahwa nak kanak sekadua kadinto lakar lalaki ongku. Maka ia Arab ketika salameti mantermuke tak yang kuya ben saromben. Karena mungkin kan banyak pola nala tajam yang kuya ben saromben pak. Sengke tak ada tekun pak. Makai tepak kak dina tatang kena laban ni. Caklah tajam geluk. Lain pembahasan lain ada. Tajam ternyata benih kengse. Telur rakelap abrian pak. Telur banyak. Maka ia Arab mantermuka yang kuya bersalamat. Kadinto juga sami. Ketika Andi potra bebini. Ajunan Andi potra bebini. Kadinto harus salameti. Bila saya salametena potra bini. Ketika ajunan potra bini na kadinto. Ampun depak ka waktu na haid. Ketika potrana panjenengan ampun haid, kadinto salameti. Atasyakur ajunan, asalamet ajunan. Minimal ajunan minta doa dek guru langker. Mantermu ke potra bini na ajunan sehaid, kadinto tetia bebini ongku. Manabi kadinto kan tak kaprah. Sami sarangnya compok dan gulai kepora tak kaprah kian. Mana biningi daerah Pamekasan, andi anak bini haid, kadinto apa yang ngoning ka kiai. Alhamdulillah kiai, anak abdina ampun haid. Nyoona duana mantermu ke tetia orang bini sesai, orang bini sesolihah, orang bini sekonita, orang bini sebisa aja gede kahormatenna. Mana bi sampai iriski ipotra. Mantermu ke sateja keturunan na kadinto teti orang-orang sesai. Mana bisa keduan obeng kadinto cengunceng. Imma cengunceng guru langker sarang ustad-ustad te juga nan kadeng cengunceng salameti ketiga dinto. Apa napa karena nak foto kadinto aset. Jadi salameti meskipun haid salameti. Tepak katen gula ben ajunan kapan andi anak bini haid sosa. Beda sandik potra bini. Banyak kan. Bila ampun haid mikir sela. Ya Allah taribung sekemas sepokira ya Allah. Karena istilahna nak kanak bini gak dinto kan nyelebi. Apa napa mak nyelebi karena bekal abek tamanto. Abek talake, nambai keluarga. Dari macelepe nak kanak bini sampai apa naik sabak ke dalam dapur benembuk na. Gara-gara bengko naik kala anak na. Rinto istilah na. Maka sami laki bini harus salameti. Lestari kak dinto kapan ampun khitan lestari, salametan haid lestari. Maka tugas saring sepo kadinto harus sadar potrana dan kula ben ajunan ketika umur petong tahun detas sampai 14 tahun kadinto tepak nur dunurah tepak kening rosoro tepak kening soro kakak dima bay manabi ampun 15 sampai salekor kadinto banyak kalah sih. Karena debuna Imam Al-Hakim potrana dan gula ben ajunan kurratu ainun sab'an teti
ngabungan mata selama 7 tahun, lestari Kak Dinto potrana dan kula ben ajunan bakal dadi khodim sab'an palatin 7 tahun, lestari Kak Dinto bakal dadi sodik, bakal dadi kanca dari 15 sampai salekor. Maka tugas sareng sepo ngangkui akhlak ke Rasulullah, ngangkui cara Nabi Muhammad adidik potra. Karena pun apa? Kadin to sami tujuan na amolot pun apa? Tujuan na amolot benih guna mata dek jojon se gentong roa benih pak. Pong-pong moloten karena bila boleh berde cengun-cengan banyak lampuna tiara. Sekila mahalul kiam kan tak ingatkan Nabi Muhammad saya pangarair. Apa nyoduk ka songkok? Jeng santaan kan. Jadi dan kula ban ajunan amolot pun apa? Ngecas abe masamia pole dek kan Nabi Muhammad. Dan kula ban ajunan ngiring akhlak ke Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kadinto patokan contoh uswatun hasanah sekutu etero dan kula ban ajunan nengi kau di antunya sopaja salamat laku nengi akhirat. Termasuk teti patokan dan kula ban ajunan dengan segala sisi kehidupan. Baik carana Nabi Muhammad ngelola dunia, carana Nabi Muhammad ibadah, carana Nabi Muhammad adidik sateja potra-potrana. Kadin itu harus etero. Maka ponapa akhlak ke Nabi Muhammad? Maka itu buat kini maulid tiba kana khulukuhul Quran. Akhlak ke Nabi Muhammad Kak Dinto langsung Al-Quran. Maka dan kula ben ajunan ketika andik potra Kak Dinto cara adidikna nindeh niro Nabi Muhammad. Katipun apa Nabi Muhammad adidikna ngangkui Quran Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam Al-Quran Kak Dinto beda keluarga sehebat sampai teti careta. Sampai careta Kak Dinto sebagai kisos terbaik. Urusan orang andi nak foto. Karena potra-potrana Kak Dinto sebanyak sukses. Keluarga Kak Dinto sebut kalaban keluarga Yakub. Keluarga Yakub Kak Dinto muat dalam surat Yusuf. Seemaus dan kula ban ajunan ketika atua ana embuk na anak. Lambak roh seteroi kendinga kan maja surat Yusuf nongkel soko deh. Seafal pun apa falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Seropaki katepong kabedek kora pagi kamu ana. Senasren Pak. Akhirnya embuk na anak lecak le. Langsung cinta sakonyong-konyong koder. Ternyata le nengi Al-Qur'an Kak Dinto, nengi surat Yusuf, metode adidik potra sami sareng carana Nabi Muhammad adidik potra-potra epon. Ponapa nengi surat Yusuf Kak Dinto pertama pendidikanna harus beda alaqatul qawiyah bainal aba wal abna. Harus beda hubungan sekuat, hubungan sekokoh antara ring sepo sareng anak. Sengan caipon bersama durana, anak harus partaje karing sepo. Sami sareng potra-potrana Nabi Muhammad, Kak Dinto sateje partaje kan Nabi Muhammad. Karena sobung dari dzurriyyah Nabi Muhammad seta Islam, Mbak. Nabi selain Nabi Nuh andi potra Kan'an kafir, Pak. Potrana Nabi. Nabi Nuh potrana kafir, Pak. Nabi Muhammad potrana sateja masuk Islam. Potrana selalaki tatallo sibini pak empat Islam sateja. Padahal waktu Kak Dinto Nabi Muhammad cak majnun.
Nabi Muhammad eko cak ring gila sareng ring Arab. Tapi putrana adukung, putrana partaja. Kadinto beda alaqoh qawiyah bainal aba wal abna. Hubungan sekuat epak ben anak. Anak harus partaja ka pakna, harus partaja ka embukna. Napa bahasanya dalam Al-Quran? Ketika Nabi Yusuf kak dinto amimpe. Nabi Yusuf amimpe apangki bintang 11 asojud dek Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf langsung acareta mimpe kak dinto kapakna ka Nabi Yakub. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ba abdina amimpe ningale bintang 11 biki. Ra'aituhum li sajidin. Bintang-bintang kak dinto pas asojud ka abdina ba. Pernah potrana dan gula ben ajunan acarita tentang mimpi? Pernah Pak? Pernah nabantan Pak? Bahkan potra si tibesa kan? Karena Nabi Yusuf ampun tibesa kan? Nabi Yusuf sela tibesa, mimpena kadinto eka carita kapak. Nah pertama kali. Karena potra ampun partaja kapak. Mana bisa umum mimpi kak dinto pertama kali pangaiding tentang mimpi kiaji Pak. Artinya anak mamatul ka kiaji atau ka dukun. Salah punten korang saya. Karena berarti potrana dan kula ben ajunan tak partaja ka abad. Tak partaja ka ring sepon. Kak dinto deki nyebab pagi keluarga gagal, katurunan gagal, zuriya si tak saya. Karena sobung kepercayaan, hal sepele lo mimpi. Seringan potra-potrena dan gula ben ajunan, muka usaha, kan entar kadukun ka ada. Tak amit ka dan gula ben ajunan ka ada. Pak, engkau muka usaha Pak, esabo nengi benwaju, nengi semakna SD. Ternyata seringan potra-potrena dan gula ben ajunan, entar ka kiai, entar ka dukun, minta cimat ka ada. Beni ridona ring sepona. Padahal ridona dan gula ben ajunan sebagai ring sepo, kadinto situng-situng ngajalan, situng-situng ngajimat semanti, kaangkui bejrena anak. Apa kak dinto mata terjadi nengi dan gula ben ajunan. Misal lah bode se pernah kaparingan kak dinto situng 2. Artinya orang 100 katibi. Karena dan gula ben ajunan juga tak partaja garing sepo tibi. Dan gula ben ajunan tak pate mantep garing sepo. Selalu saja nengi atena dan gula ben ajunan nahkir garing sepo. Masya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal puna Siti Aminah kadinto tak kacapok ka syariat de Nabi. Tak kacapok dek ka zaman Nabi ketika teti utusan. Pak. Tapi sarang Nabi Muhammad cabisi kama-kama terus. Karena Nabi Muhammad akalangkong partaja garing sepona. Dan kula ben ajunan Masya Allah, sampai Pak lekak kiai pada. Kapak tibi, kambu, kadang mata le. Tila embuk benepak ngagak-neguk tasbih le. Dengi ate kertek sih paling aresan terus keningan. Tila epak ngagak maca Al-Quran kadang negur potrana le. Buruan nambian Pak. Tila epak mangkat ka ada ka Jumatan. Pariksani ben embuk demap Pak na cong amimpe jura Bu mangkat ka ada ka Jumatan. Biasana absen malolo Bu. Lekak dinto akhirnya kabebe potra-potrena dan kula ben ajunan tak partaja ge Pak. Karena al-abna yatasanna bi sunnatil aba.
Anak Kak Dinto bekal nero satu aja kebiasaan naring sepo. Potra-potrena ten kula ben ajunan bekal nero kebiasaan ten kula ben ajunan. Kapan ten kula ben ajunan tak partaje karing sepo, anak tak partaje kia Mas. Ketika ampun potrana ten kula ben ajunan tak partaje, Kak Dinto asal muasal kiamat. Masya Allah deh. Kiamat Kak Dinto benih langsung gunung leduk benih. Tapi ring sepo ampun tak mandi ke anak. Anak iya deni akomat. Soro mangkat kabere ke timur. Mun erosoro tade sosokna. Mun soro ajual sape teti pangelar. Ngalak hasil. Jadi ngembuk nasi soro ajual sape ki kalak hasil. Kan tak beres. Reng sepo andi berung gemet berung ngaben anaknya. Kadinto asal muasal diri kiamat. Ketika anak tak partaje kareng sepona, maka lestari kadinto bekal lahir masyarakat setak partaje ke Pak RT. Dari segini Pak. RT tak partaje ke Apella. Apella tak partaje ke Pak Kalebun. Pak Kalebun tak partaje ke bupati, terus detas. Sampai tak partaje ke Ratona Pak. Buru kiamat Pak. Bungkana Kak Dimma, anak tak partaje garing tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tak lempo kan Pak. Dan kula mon sora gojo tak pati deti lah. Karena tak bisa pantun sambil. Ngafal lagi pantun mulai gelak dari borok Pak Lopai Pak Kun. Saya ingat aku nak motor kuning dari Dojo, saya MC buru. Lain na Lopai Pak. Contoh, reng sepo lambe, ketika macang anak toro oca Pak. Bing, cong, engkau andi pilihan. Ya, lalake. Ada orang yang bagus cong, orang yang tepak agamana. Potra langsung ngonggu, engki Pak, engki Bu. Lu makin tak balik zaman kan, apa nak teti anak nak lu? Mun bula cak nak anak. Engki kan? Le ketika mun bula cak nak anak, Kak Dinto sering kali sisi negatif terjadi. Matua ben manto tak akur. Karena pilihan anak le. Karena reng sepona tak kenal lekak kamantona le. Karena anak sengiba ka compo. Akhirnya matua ben manto tak setel. Gara-gara pilihan anak. Mun selambak-lambak cek ring matua ben mantona CS ka ada lah. Parembeken. Engki kadang parembeken nengi tahlilan ben saya kamantuar. Engki kadang parembeken nengi masjid. Engki kadang parembeken tepak nengi kasti deh. Ma'arat nyaman paburu nasi. Semat tuana tepak deti tokang wer-wera deh. Akhir warwa se nomor sanga kamantua. Kapan mare kasti entare. Berempat nomor telepon na banis. Engko andi anak bini, buat nama kita abini, me kita abini. Karena ampun CS ben matuana normal keluarga Pak. Karinto jauh naten kula ben ajunan ben orang-orang lambat. Nabi Muhammad kasih Fatimah, karinto langsung macang deh. Mbak Nabi baju dua ben Ali langsung kasokan Siti Fatimah karena parta aja anak Kak Dinto yakin karing sepona. Maka akhirnya teti keluarga si saya. Siti Aisyah langsung pacang sareng Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi Muhammad alamar Siti Aisyah dek ka Sayyidina Abu Bakar. Siti Aisyah langsung kasokan karena abana rampa. Padahal Siti Aisyah muda Pak. Duk mon mangken usaha deh. Artena lakar apa teti anak makin. Karena apa? Sobung ala kotul kuiyah bainal aba wal abna.
Katipun apa cara memupuk Kak Dinto, anak bisa partaja karing sepo, sering ngajak parembeken, Pak. Ajak ibadah. Mana bi potra ki kene atau ampun tibasa, ajak ibadah. Ai cong bila Paleman ka compok, mana bi potra si merantau, ajak ibadah. Ai cong pejeng berjemaah. Mana bi potra na panjenengan alumni pondok pangimami. Mana bi ajunan juga bisa ngimami, ajunan ngimami. Deki ketika doa na ajunan si mimpin, Pak. Atua maturan. Kadinto bodo hubungan rohani antar anak sareng ring sepo. Mana bi bodo parempeken pon apa-apa anak pa terlibat. Kapan anak ampun tibasa. Terus den kula ban ajunan sebagai ring sepo, iya de anak-anak ketika bodo nak foto, paan di akhlak si genteng. Jadi kapan bodo ning ada anak-anak, papa dena semo, Pak. Berem mamun semo kan sepak deh. Tak ngobosela. Bahkan tak micik HP ketika semo. Le ketika benak foto pas hamil. Kadinto pas anak sengka karing sepona, hormat karing sepona, tak dimben ring sepona. Cek bede ngajak roco lah kerwa. Tengkongan ben anaknya. Kan berak. Tila bede tok petok ro. Ai cong apa tadi kancana korang situ ngada gampa cong. Benar norok cong. Akhirnya anak roco nengkong Pak. Muni bengkop Pak. Dia ada Pak pada main tengkongan Pak. Akhirnya sobung harga diri nasa kali loh. Reng sepo. Kapan ring sepo anak sehat ke anak mata lah sih. Mulai bila Pak. Amempe apa? Meleratan kula bon ajunan pameler sekali. Nak foto je sampai tahu. Serius Pak. Karena tun kula bon ajunan panutan anak foto lah. Seetoro anak tun kula bon ajunan beni pasera. Maka tun kula ben ajunan kapan hubungan ben anak. Apa rempeken ben anak atemu anak pasepak. Manabi bodo potrana panjenengan seampun keluarga jauh. Acabis kapan jenengan pas ngatorana bekte kocana pasang, Pak. Arasogen. Laun cong apa akalam bieu gitu. Kak Dinto bekal ebeles ketika ajunan amain kacompok na anak, rabu kacompok na potrana bekal ngormat ajunan. Jika kadang pakun ben pekolan naruan, pakun si bau calatong deh. Tak ngapar lu lagi. Kak Dinto pendidikan ke anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Manabi panjenengan capok musibah susah, tunjukkan kapotra ajunan orang si sabar. Benih pas potra na cek ngadudul. Njok taya cong pangeran tak adil beria. Arah apa Pak? Cuk juruak di borok namun poko 6.000. Paju 14 juta. Di borok na Pak? Sangang ibu cong. Paju 6 juta. Kenapa? Beda wibawa le. Istilahnya. Beda haibah, beda wibawa naring sepo. Mana bi potra ampun keluarga, lebih-lebih potra bini. Cek rok-kerok kehidupan na potra. Panjenengan tak mangki seede-ede, cek langsung abole ke anak. Pas sampai anak ngerti. Kadinto anak sajen hormat. Parta aja kak. Ajunan oning Nabi Muhammad Kak Dinto pernah tak ada teluare. Seta ada teluare Kak Dinto sampai pada nai tale engang kui beto Pak. Karena Nabi ipas seret kan tak pati apeles. Sami sareng ten kula ben ajunan bila puasaan de Pak kol 2 roh. Kan ku si seret ku si sarong kan. Ku si ceking ku si. Bila la tarawihan curuteun. Anapa mon ipas seret tapeke. Le, seta ada terluar ya Kak Dinto. Nabi Muhammad tak acareta ke Siti Fatimah. Bahkan Siti Fatimah nyabis ke Nabi Muhammad. Ba Kak Dinto abtina ke Bairuti. Kapan paringi ruti?
sareng Siti Fatimah pas langsung mator. Mbak na tahu Bing. Arya rizki pertama kali semasuk ka lesanna abana bekna selama teluare. Ajunan tak ada erba selama teluare. Iya Bing. Uga dinto anak pas mikir. Apa? Berarti kok kudu nyapot apa manolo. Tepak katen kula ban ajunan andi anak Jojo telepon laku. Cong abang unar ya cong. Ero cuy, anak ero cuy. Tak bisa betul. Akhirnya anak mikir, engkau apa mak lamis beri ya tadi. Reken engkau palakona. Jadi biarkan anak kadito takdim tibi. Biarkan anak kadito ngerti tibi kakak beda naten kuluban ajunan. Kadinto pas lahir ala kotul kawiyah hubungan sekuat anak sarang ring sepo. Lestari kadinto tugas ring sepo kapan anak ampon partaje. Terus lagi Pak. Ken dulu Pak, sponsor dulu Pak. Sana 4 jam nih. Oleh setengah jam sih lah Pak. Buru situng nih. Nega 12 biki kan. Sangkup 12 biki Pak. Kopi boleh yuk. Ya habis. Rokok boleh Pak Muhrawi. Kadin to bode siapi rokok nasel. Nomor 2, taujihatul aba fi bina'i mustaqbali auladi wahtiyatihi ala a'daihi. Pengarahan naring sepo dek ka anak dalam masa depan na anak terus abri wanti-wanti ka anak abri nasihat cong bode sila nyala ka beuna. Cong Arya cek kancai, Bing Arya cek semai, Arya bahaya. Harus beda pengarahan dari ring sepo. Karena potrana panjenengan pakun lebih ngode dari panjenengan. Meskipun potrana panjenengan sarjana, bahkan hafal Quran misalnya alumni pondok, kadinto pakun budu kau diantunya, pakun lebih pengalaman panjenengan Pak. Maka dari panjenengan harus beda pengarahan ke anak. Harus beda nasihat. Harus abri wanti-wanti cong Arya kancai mon Arya cek kancai. Lega dinto konsep Al-Quran. Maka Nabi Yakub mator dek ka potra-potrana, dek ka Nabi Yusuf ketika acarita mimpi. Sub dengan bahasa naring benuaju. Sub la taksus ru'yaka ala ikhwatik. Cek kacarita mimpi nabekna kataritanna. Karena Nabi Yusuf amimpe esojuti bintang 11 biki, saya ngak cong ce acareta kataritanna. Fayakidu laka kaida. Maka taritanna bokna bekal lanyala ka bokna. Bekal dengki ka bokna. Apa napa mak bodo wanti-wanti kak dinto? Karena dengki, ere, kak dinto satingkat Pak. Manabi sekelar mele mobil ka ada kak dinto misalnya orang jelau sesai ket popo atau lema popo deh. Rasa ngaris ngisa sobung Pak. Tak pati raja. Coba along polong. Kakak alek pada keluarga, pada usaha. Sedi Timur alekna. Ternyata alekna sukses ka ada. Sajemper-jemper ramuana, acir muana, nengiatena pakun sek-sek Pak. Ma'alek sesuki ke ada. Atau kakak sesuki ke ada, mak bisa kakak sesuki ke ada. Engkok se alako ko se naman poko tak mule-mule. Engkok kolek sida ada na pote tak celeng mara orang sia sujud malolo. Biasa namun orang yang sujud kan lampat ke 2an atau situng Pak. Tepak kasih cakang alako asujud kepilih. Artinya namun nasujud ronapang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ia ceri sareng Nabi Yakub. Bing, cong, tengkiria saderajat cong. Orang si tengki pakuni setian nabok ne. Senga, waspada ya. Contohnya Pak. Orang tani, musona pada tani Pak.
Loh, sabar di deje lorong, di lauk lorong, atuan loh. Kapan si di deje ampun ngempeng, si di lauk kasol. Persaingan aing terjadi nengi sabar, Pak. Seselangai ketok. Tak kira beda tokang tani, asaing benoring sendi berung, tak kira tan, Pak. Karena tak oning ke ilmu na lo, beni bagian nasa. Orang sendi berung, mosona, sendi berung kia, Pak. Beros koning cong santaan. Akhirnya aspalan na benia berna celeng, Pak, aberna koning, Mas. Menyan benar ya, nguguk. Tak nemu si oper kekera resep telur lah yoper. Jadi persaingan kadin tuh sederajat. Ustad musona, ustad kia, Pak. Kiai saingan na, kiai kia, Pak. Sami. Jadi orang dengki, ere, penyakit na ate, kadin tuh sapangkat. Kadin tuh kutu kabele kanak foto, saya nggak cong, ngestete cong. Mon kataretan na buat na cong, pafokus. Saya lah buat na fokus, bekal bude penyakit yan cong. Kadin tuh cara na ten gula ben ajunan nero ahlak ke Nabi Muhammad adi di potra kalaben Al-Quran. Artinya potra na panjenengan sampai kusi raja, lekak songot tuh kusi takar oben, Pak. Pakun potrana panjenengan, Pak. Lekak ko si ajenggu takar ngalelet, Pak. Pakun potrana panjenengan, nasihati. Masya Allah. Karena kadang tak nyampung. Dan gula cari tak hati lah. Dan gula pernah usaha ajam, Pak. Karena jompok guna morok, kulaku morok, duhur ke madrasah. Corak sobung lakona akhirnya ngubu ajam. Ngobu ajam 200. Ampun ide tengi tegeng. Kadinto alumni tegeng. Caipon si tegeng kadinto ke saminggu ki panina. Ki siap. Ajam kadinto ajam saya masuk kalalapan. Artinya mundu bulan panen. Ternyata, Pak, kapan saminggu para epanina tegeng lestari Paleman. Kadinto sebenarnya semate telopolo 15. Sek Pak. Lu gak kiai ro sek kiai lu. Karena ten gula kan kiai magang gian buru ajar teti kiai. Sek medek. Ten gula neng amper kok rokokan. Pangki sareng reng sepo ten gula. Ten gula Pak sobung sila. Jadi puru saya panggil ke di almarhum sila. Kan kedum yati. Jadi sak seto. Jadi kare reng sepo bini. Pas reng sepo bini katen gula tak nganggu dalil, Pak. Arapa cong? Ajam mate, Pak. Temu ada bu, orang ria cong tak bisa nepak duka laja. Maksud tuh, Pak. Mon se kanan nepak cong, se kacir pak neng. Mon se kacir se nepak, se kanan neng cong. Mon alembai cong, tak kira alembai kapi jo. Pakun ka ada kabudi. Neng dan gula. Pas temu ada bu, mun mbok nalaku kaunjungan pas ki minta hasil dari ajam jong. Tak saking tamak pun. Masuk lah coba. Jadi meskipun putrana panjenengan kue kocak sarjana sakale, kadang sadar ilmu na bodening ajunan, Pak. Nasihati karena ajunan lebih pengalaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pak bodo pengarahan. Iki gadinto Pak Muhrawi ka putra nasi duaan pengarahannya gampang. Saya nggak cong, jadi tajam lah cong. Jawaban saromban cong. Nyocok jadi cong. Sen nomor telok terakhir bon. Corak nampian rokok nayabi kan, Pak. Wajah. Reng sepo gadinto harus abri taklim, abri pendidikan dororul lakbi lil aulad. Bahayana min mainan de kanak foto. Apa? Karena kadinto icun tuaki ketika anak sering min mainan tanpa kontrol reng sepo tak ngontrol de min mainan anak, maka anak kadinto terjerumus bisa palang atau bisa lanyala kau ring.
bisa palang atau mapalang orang. Ketika Ruben berdasemaos Rubel potrana Nabi Yakub amit dekat Nabi Yakub bah kau ngace ke Yusuf bentaretan selain amaina. Gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Abtina lakuna amaina ben Yusuf bentaretan selain Lewi, Yehuda, terus Rubil satu aja ya ke amain nyoona iti. Kadinto pas tak kontrol ben Nabi Yakub. Napa akibat tu Pak? Nabi Yusuf capur ka somor. Sataretan Pak. Padahal guna min mainan lambe. Napa boleh min mainan mangkin Pak? Artena ajunan manabi andi potra neku HP mangkin. Kan si berbahaya HP. Potrana ajunan neku HP si pada na tetel nih kan. Panjenengan harus ngobengi juga. Harus bisa program. Harus bisa mece. Apa saya ngontrol potrana ajunan main mainan. Kadin itu ajunan. Potrana panjenengan korang ngoning kapobojona. Pokok lebur ilagoni. Akhirnya napa Pak? Tak apa ngerasa potrana panjenengan kadin itu atop nyabuk PC ke dalam HP. Atau main mainan, amain skater, amain slot Pak. Tak apa ngerasa potrana panjenengan ternyata aju di lebet HP. Karena sobung kontrolan dari tenku leban ajunan. Anak tak kontrol main mainan nak. Engkau anak nyalam lah. Coba beri HP nengeneng le. Tenggulan di anak umur 2 tahun kan. Gara-gara HP, manabi itina aki jalan sarang keluarga dan gulai patorok ke santri. Itina HP karena mau nangis oleh nelpon santri kadin. Ternyata lebur ningku TikTok Pak. Buru umur 2 tahun. Temu ngocak anjir Pak. Jadi bahasa-bahasa mangken anjir. Sengen bahasa Maduranan apa Pak? Nyon sapora le pate. Gara-gara nikah Pak. Tun gulung astaga sih. Netep HP. Karena tun gulung ajunan harus kontrol. Anak korang ngoning kapubujuna Pak. Awasi le. Lebih-lebih potrana panjenengan burung ngagek tibesa 14 tahun. Buru morohik. Buru ngagek beli ke. Tepak gelorana raja. Kadin itu harus kontrol. Maka Nabi Muhammad adebu urusan anak pendidikan naga dinto harus kuat. Sepertama Al-Quran, pakenal ka para nabi, lestari kadinto potrana panjenengan iman napa kuat. Kadinto cara na ngontrol anak dalam mainan. Ajari iman. Masya Allah lah makin Pak. Maringis. Jok mon tak usah kapar telon makin. Video call. Dan kulawan panjenengan nengyate engko anak tak jolonan celep. Ternyata saben malam nge-live Pak. Ajunan none nge-live le. Asuting jalan nikah. Itu muring punya. Jadi panjenengan si sepo-sepo, si habi na pakunit nonit mele Pak, cak kala kaputrana de. Dina makicak na kancana gaya, tak napa ten Pak. Apa demi anak le. Mana bi parlo, mana bi bisa, we anak-anak, satujo komunikasi na anak, panjenengan kadinto si bisa aoning, akan pasera, amain ben pasera. Zaman makin sajen rosak Pak. Leles tarik kadinto, ketika min mainan na anak kadinto tak bisa kontrol, maka ajak min mainan sarang panjenengan. Berema Nabi Muhammad ngajak foto-foto na min mainan. Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain isongkui Nabi Muhammad tetiran cerenan. Ya cek amain ben panjenengan. Lejak mangken tila anak abak lesoro min mainan ben HP na jerak HP na kan mari meliaki. Sepak na ngerok, sembuh na asaren. Iya tolos nih.
Dan kula ban ajunan korang ngoning cek napa saya tengku anak. Lu dekik ternyata anak andi pikiran lain, andi akhlak si tak sami, bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadinto teloan carana adidik potra panjenengan sesami sareng Nabi Muhammad, sesami sareng Al-Qur'an, semakin berkrisis. Apa napa mak kutu ditegakkan boleh karena solahu hadhil ummah bisolahi awaliha. Bagus umat Nabi Muhammad, bagus dan kula ban ajunan harus nero bengasepo, harus nero sesepo-sepo. Akhlak ke sesepo teroe maka dan kula ban ajunan bekal deti orang semanti nak foto dek bebe bekal deti orang sesalamat. Muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Nyawan sapora manabi banyak kacang kolangan juga nanto terbesa si tak saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.